I will see Mama Wakwaba Efambra Emergency Ghana TV SO. Messi ne case our better honor a traveling betrayer. Just say I went to Honada, Jay and Yasam Kitwa. And ya back also prep me nu. Na just say, and you be a say, mammy beer. Or your nursing. And I want J. Mammy Penny Moo be a new year say, or bet buano. Aye, I went to home papers at their man back. Ama netu kwan akọ broni ekrom na mese ne mika say mami wo frɛ na onfa den ne baaye den na asi ne fon asɛ ana sɛ bio ebia wahwere ne nkwa ana den na asi nti a wo frɛ na onfa sanso story back on nso no so ya branti bi ono so akwanto ho nsɛm ya no so they say my document ono so frɛ mpenifo emfa enti mu mienkohye video no na yehu omumienu nya sintia omofrɛ agents na omonye de omomfa na yehu ekwan a yebefa so kam ho ne yenkohwɛ video no embrace mo akwa ba mpanyimfo me ba cho ahe na mufre ba esa abre ya mte yen me ba cho ankase okay good mudino the odi ho na dikesi ni ba your friend is saying e ba cha me de yankunoma yankunoma ba cha do no afra we saying sa okay fa cha yankunoma wani die mu ada ya de ba asem wa mpacho de woto so fi afra we say papa fa cha your friend kedi de kwa kudua ba do na afra me kedi okay kwa kudua dodo no afra u kedi god kwa kudua kedi wa mu ana ma no so afra say Beatrice ana pacho ba panyini me nam de yankro my god me pacho when they have one answer mu ba ko na ya ba ko me pacho me na obi ha me na me de na ba ha na de na ba ha na nipa mienu om ka ho yem pacho me pacho me ma na o enam oba no suntina amaya say nipa no god nyashi ankase for your chia me kai sa chefa 81 me ba na me ba ho kakra madam for brother bi wo friend Kofi Kakari se Kofi wo ho ababi a wo wankase bia bia wo ba kokora mitia good why na de woka why na aju usika why na yo boni me pacho your friend Mama G Mama G why are they kwadu utu kwai ankwade me be utu kwai Mama G mampon ye na si mo sir abribia ya na me kan wo ye wo ba ya anya wo ho se media mani ate asini wo bia cha akwaba sa wo ben wo anya wo bia ne de di sika anya wo bia ne kasetia no anya wo bia ne ye ne bone ye hye de ne nso ofisa ye ma no ye ne puru pegu asasi so ye ne fanyi nsan ne yawo ti wo ba wo ye bibia you're very, very careful. That I mean, one set example. Say me over many means that's my you will be born yam and I call one GC Kadia is a committee metra. To we your bar, Mama G, Mama G, Sana Mafrawa, Sana to Mamponte, and I cheer branch every day. And now we so do about a children we should do about 1 day. You bet grip one. The choir we are doing first this card. That day me and never quarter. Any partner case you know woman can me move. I don't know yes come. Who can cancel any kuna sorry. Who be a one say who can nani kuna sorry is a lawyer me buy a lawyer. A lawyer.
Adia lawyer will put who be a man in here. Oh, yeah, no. What is that? What is that? Ah, would you go for sticker? Who's the one? Now you some man who didn't know me, my woman. If I try a day. Me pacho. Me by no or nursing. Into we no. And na ekoba say was say nursing for omo ye and social be edi 2 kwan ko UK. Enti me by bi. Enti ewo mu ana results no bae no apase. E no de be kire me. E na me say na ne ekwan be ne e be fa so ana e be ye ne den. E no so minim woman bi ana Mr. Andrews ne yere ekra ye bi. E na Ambrose. Okwane no ekaye enti wo frɛ me ene me baba me ene ono ankasa ekoi ekɔ ni fie Ewa river. Ewo mamponten Watu ho enti ye ko ni fie ye koye no eja ye de ehyehyɛ so ana de be ye ne sɛ obeji 850 million eja bewa for won adwuma no nurse for won adwuma me nsinu mu ye mienu omu ye nurse for omu ko try exams unya pass ya omu ankasa nurses no a wote wosisi ai wonnim the process you know the process say no nya connection my bia de timi ye unya ko try exams na pass ya ewo ba bia wodi enkrata na ye den ekọ na wo mu ankasa a connect visa ni finish ro aba no so connection be de wo mu nurse ni yenim na so oro so akọ school edu akiri kakra enti na de be ya ne se oso obeji 850 enti yempe bi mla ye boba bia mo ade ye ne 850 million ere me kwai UK 850 million UK for nurse ono nko ana so ne ma onwo da ono nko ankra ta aka ho because odim say tie ma me aha yesua de to obu ho wonim ne ya kire no sankrata ne de mawa working permit eka ho ansa na green card eka ho e ba cho obi a wonim o ma me hu say is true or not working ananga sa na mo ye no nurse fo mba cho mane mike ne mane mike e ba cho pejawuti me ba cho ntisa enya no kure green papers say ne maye dua eka ne mane nyina ho ya de frane mari nyina ma ne nyina wankrata ani kunu eka ho a ni kunu wankrata eti wo kono okutani bibia a wo kono ye citizen because wo koye adwuma ama oman no me masi oye bi me sinu mienu nurses we wo konfanoche na me pese me keka omudi omunyina ye bi but wo for the right way so eti na mi bisa se wo ba oniba onikunu God ko beti di ni aba na aye ni kunu no ono so nya green card ti ade bi wo hodum na woni nurses no nyina nim sa asem ya me kan wono woni ko twa exams afa wo de bai won twa sikadia kasisa eti sabumma saga mamaji no aje musikadia anyway eti wa je say 850 enti 850 no e no se yempe bi mra Agyapa Abrewa miniska yeah enti ema min nantim sa me pebesia ade ye ni secret besia me penti etene ema obi ate enti ne odi nachi edos otu susu kakra o bank ena odi susu krata no ko ene ma ni 350 dana ne saka ye na o sende edema wo ena oje 350 million ena dey bi eno nko a ena ye sende man se wo wi a 500 de aka de ne de aso no so 2 months pepepe ontimi yo ono sa de ono ontimi yo o say 2 months ni duru ye no ena o say de oba ni be ma e ware a wo moko no o ma ekoya awali sem nyina etwam enti sese no this word ne ko Australia ema wakoye de nurse akoye adwuma wo eno so bosumi mienu saa na wo hyeye emu bia
anye ye 350 no wade mo 350 busumi bia na metua 40 million metua ne saa afi me finfam beduru a me ko finfam saa na me de akotua sese nyina bank de matua wie no ma me ko finfam ye me da so de ka hwe de sese me ka ba mo ro me ye me mame ye nim ni mame de e mo ro me ye me o kana stem no ti no yan pesa de we ni e be ha ye ho bebre ya china na ontia Tuesday da ben benada bia me de bebro ya chem so ebru ni onim Tuesday da no kora u biza me ni amte wo so tu me classmate no na u biza me say Tuesday ya da ben sa asem no be me ora for ye say mo mama G mo ye be frame mama G ama me na me ye nsaka no ni nsanga no a ye de ne number be tuja na yesremo wa winim mama G kire ye ba bia wo keke otu afiri mamponten ekura wo kosto no wa winim sa wuma no mo nkire ye anya sa age se ko mampon regional Destined Agyapa hospital. Fred that's so a branch now on the case by connected to my main case here because my main is your here. On the connected Fred Mama. Meaning say ya the back kind of on so what 400 Fred there on one flower I only make a son of place on ya go back kakra say be wouldn't be join case we na I know sir Fred ye nim say wo ka case we mo dada I say ye bass ye ko ye mama G wo adwuma Fred e kan me ba office na apostle e ba ba mama ne say Fred the case no say nipa no watch Fred edi no wono a wasan chi obi edi eti Fred there we know you keke what Fred nya botre na case ne say ba first fool is not a fool second fool is not a fool na me say free chere ko third fool beba third fool ba edi ni na abasa apostle nsa na ye di dwuma no na wa we ni mama G no ye dwuma o mampon government hospital mampon government hospital wa we ni sa sister ne so ba bia wo tua kwatena bia mo mpere kira kwa me ye search more da ho baby achemo da o nurse ni no na say mama G asam ye ken mama G asam me ken so nurse ni no stay la wa Abrewa betumi abaso oboa oh what did you leave not if you one year bia sa no without pay yet be our government work say my nchiameka but no yama ade bi the number you have dialed is incorrect. Please check and dial again. Abrewa best start here free bed. Sorry, the number you have dialed is incorrect. Please check and dial again. God Sorry, the number you have dialed is incorrect. Please check and dial again. Kasanka ba this amount say mama your number for kra obi anim sa onim sa number no na ya we suni kunu emra mekasa The number you have dialed is incorrect. Please check and dial again. Na ya ma mi no bi no ya de ehumura mu o wo ba ya kwa nani ya de me kwa me fa ne kwa okwa ba wo be hia nyansa wo yiri ya de na nya kan kira no se ma mi ade a wo ye no adi susuanso ebe breye eno na bible na ka so mama onya ho oh my god waji hello mama G pepa me pentem kwa na ade mpuni e die case kwa na ya to me sa ya pepa we fun bi baby owo nyina The number you're calling is busy. Please try again later. already wa wo bi abeche bi wati ye pa mo che wati ye dwuma ye no ye bua ni papa ti wa wo fun a me die no location The number you're calling is busy. Please try again. Your friend ni pa no a Abraham more update your friend e call ye no wanfa no wa my message say ye test no and I answer ye ready say be test it because so na be because friend no e tu dey ja friend bi okay say the number na wo a ya fama ayi em say your baby ayi be ko say ye timi ehunu say the number ni o timi fa say ye test no a obehu wo mo mba no anim de wo ye obehu wo mo test no enye yen mama G ukuru wa na ya ma ayema ubehunu na wo mo mba test wo no wo mo test wi a wo mo de wo mo wasafo ni bi etinam I think say mu case ni yankasa bibiri mu nkotwe ye wi a ye wo baby a ye de mo be ko why na sa test message na o se ye test no
yakwa ko test no ho mpacho na wa reply na yahwe mpacho on ba reply emam ye nyina ye wodam ha yentie what is the meaning of that dia ba sam kwaro no oba besia wo buwa ye be jiska no da dia so me tra ha meka ye be jiska no wo pia wa ji sika ye ba ji Mabro asabe ya be evidence ada ho receipt no say cause you hono ma offer to sumayen na ye hunu say anyembia no no kra say mami wo sende mama G no sika bia na so wan sende nti receipt no MCR for no ho a yesem a mami offer the oma receipt MCR for no ndi hu juma Mama receipt dia your bank no statement I was sakai no God in that so no God the full name no Gloria Tewia God aka Mama G Gloria Tewia and we here juma wo Mampong hospital a government hospital or frauding crofo or frauding but another the cap na yema you don't know man it man nice sister the one for pa na sa ho fenchi aka enye hyehyem nyina na yesika kokko ampanimfo kan ye no se wo mudika etino ye be ye no ho adwuma ntimane don't worry kaje o kasaka klaba wan kasa kasaka klaba ne ade asem de si ye na de na wunim fa ho ayo Abrewa Guy ye de nyame hira pa era si na asem no ba na ma me be kan tu na moko ni fie no ne di nkomo bebrebe ba eche ye kwese se ontimi nya on de o man sanka sika no ye kan ya wode na ehina fe wo frɛ na otimi fa wo frɛ na wo se test me wo frɛ na wo se me ya de me fra fe de se ye frɛ kwa se ya frɛ na bre etimi de kakra me kan se yesu ko twa udua na se wo anya ntwa opie to de nka ho eti anya wo antimi anya tie sika no ye hia ne na kyina ya so I'm first see an anke to Ose mama no ti o ide na me go twa video na what tonight o sai le wa go twa video bi so no dia no aka mi be ya no etu go twa dia ne se na ye kesi an anke to na it's not danger na kesi no ma ye gugu o me na gugu no me won ni na eswa bi o wo hu ni e ku Mane obetua yenkoma twetwen so ama abrantia ne ba betranse na yatoa yenkoma twetwen so anche kra na judgment so ba judgment so ba na ya ye dia meka no na maka no kama no tum pa cho etisabe second case wa ha ye ba be e ba cho so Africa this side one ba ye won e ba cho ye dia ba nsem wa da roma amepacho na me TV hu na me hu se obi number me ba cho voice to me kura me ntie o na me TV hu ana me hu se number bi o se akwantu o de me o de o like me ba cho ka se yi what TV hu na hu di ayi ana me hu number bi se omo ya advert se o pese otukwan ya obeboa mo atukwan enti me friend number no na me ba ne ho office wo Kumasi ha sei na me ne on be din kita ho na omo price me 80,000 na me say omo fa me ko Canada na omo price me 80,000 ba omo say on be jiska no half enti me ko na me ko ye adwuma na ma metua ne aka no na me see you enti evitiasia no me mo 25,000 say omo fa start process no nti o ma no san frɛ me say obehia ska edi be 1 month no san frɛ me say obehia ska na me nsan ma no 10,000 ka ho na me see 10,000 o demand no sisi a o start adwuma no o ma me information bia update bia say e bia adwuma no ma start meduha mi hu hwe enti mema no 5,000 aka 25,000 na ye 30,000 enti se owie adwuma na me de 10,000 na aka no e de ama no e na o see you enti o share me 3 months se obewie adwuma no ama me afi 3 months no du ye no
still ano maintain nka ebedu ba bi me friend kura na onfa ti wo ma na me be friend e wo ma me friend na be wa na so company ne top flight omo wa he fan omo Kumasi ha Angraga Junction jele jomo mpacha okay kasamenko enti e wo ma me friend na maintain nka sabi scan so loan na me kwaje ye because of me pa cha ojina ho me ba cha wo frika de na ba sa top flat hono mpacha wo frika de na aba hono mpacha na ada chia 325,000 me ba cha o visit on the man mpacha wo down na adason okay visit okay pen ya dia kra na pen enya pen are you sure pen bi ni pen baby ya fele no dey say the pen na fele but when the original Agyapa okay eti wo kwato pen pa na say na kwara pen pa na mkoto no okay idiye Joseph Affutuo Abrewa pacha good ana odi say to say scan na akodi ne ho is it 30,000 akodi ne ho kwa bosomi se ni afe atwam afe ne bosomi mienu ni afe ne bosomi no so ade kwa Canada mo akoye den ode me koye adwuma no say factory work di ya ne trokra sa mode henkofo me 800 million de Canada de wana de odi de ne kwa Canada edi ya wumi odi na wo ho na di ya wabrɛ invitation dia I think it's a take it in and out no and then you ma 1212 bi de nke betimi but connection might be anywhere but 800 million say odo ko Canada eno ko wa ko na me ka tro 800 million this a beer on invitation every ho eno kra no yeah eno kra no be chiefia no marketing get bi akoye yanu be na fe what you take it we 800 million you take it $3,000 every month $3,000 in and out free month so now visa fee and then your money I think it's intimate it's a connection might be anywhere with Canada connection for the homogeneous 1 billion it's no idea fake and I know the way it's no anyway actually it's no uchiya sikari nyina Davi be man 30,000 and na de car ye no o share we say ko je visa ni bia nanka waje di amam say apostle for no ba judgment for my bank o mo transfer mame yakoshe video na ba sisi aga na ho aye den enti chese obia sorry a na otwi ne nyonko adi na chese untumi enye pepes ne ma erabe ya kachwa mami say oh mami mentumi nye de enni hu djuma enfa mawo nti ebe ya pe obi foforo no ye de onye mawo nurse ni nso de unni hu adaje nti de nti na wo se okwaje na no ye se obe ya ama no obedi enim na bibia ye de atoto na akwen erabe nso so ye nurse ni nti we de nka munyina mo she ayi tokro ba aku nti nke no ano no wotumi atwi mami edi mama mi frɛ wa wo mfa san so kra chese enye se watu kwan na se bibi nti na onye yi o san ka se omon testo na je se eye nani da ho se fa na onfa on tese on kasa kra na onya kwa be ka wa dwa kire eni ehu enye tan nti na mon testo no se test ne de untumi nka na wotiri mu nyina untumi ntworo ni nyina ama no nti na mon testo no sei na nipa ya ade say na nipa tumi tina wiase ebu ne nyonko na sa company na omo so age abrante ya no ye say omo so be pepesa ma ama wa ma wo sika ne mu bi say fa di kan start the process no na so to me na say yanji ni pendio say e ma yanji ni pendio enso so tese omo nye no e de omo ni ye no suban bone na kata omo ye ne so nti isi akra wo hu nipa kra na wusu
untumi ndi obi andi enso na apapa wo na apapa wo na chese omo senkofo saa omo musu ba mpone no senkofo saa Ghana de bro Ghana yempe no kre yentese yentumi ndi no kre ema ye ho na mom yankai se ne yenye obi ni ebu na ochine bi no yenso be kwa obi nso benya ye na se yedidiw na anya oda eye mfa ndi obi mom yanfa hye yetirim sa se ne awo ye ene no ochine bi no obi nso di bi bediw wonso be ko the same situation no obi nso di bi be de ebediw nti ye ne amabia mom yenhye ye ho yie ye ma ya adwemu na honom ne yendwen kwa akire ne beboa ye pa etiefo ne ahwefo we de ma dwen hye kakra me wo edefa story ho ani nti wo so fo adwen hye kakra won fa be ka me de no ho ne yen kansom na nye de na yenya afutuo kakra ede afrim ne de aboye bra na ma ore fi se wo be hye na wa like na wa subscribe ede ama onua no no so afutuo a ewo abasemi ono nso aide ono nso enya bi ede afrim na dachi bi no o sigina ye bia o manani ada honom na ankosi ne bone chane so am say ha eda so a emergency Ghana TV medin nso na akosia adepa data ne ye besan so ehia. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.